Elemine keliniz. Burası da koldan bu. At oyunu tek koysanız. Kelinçeğiniz şu yerde toyga geldiniz de juayınız bilen keliniz. Azamatı buna jigitler rasa çıktı va. Onu al yerge tursanızlar. Aknazar yaman korkut bu. Mına qaragalan boy-boyuna qatar ya. Samatbek, Albert, Kılıçbek. Qol çağ qo'yingizlar. Tanışgan Sünnet Po'lat, meni atim Po'latbek. Emi to'yga kelgandan keyin Delovoy chiqdilar da. Sebep bunday qo'l ko'tarib, ancha erkek. Бар ушундай эркек десем, устолдун астыга баштарын тийип катып атпайбы? Алардын алдында кичине неме болуп калдык. Самат, ушул жерде эгерде келинчегиң болсочу, кыска сөз менен чакырасың. Мисалы мен мас келемби, соо келемби, үйгө келем да, катын деп турбай, билбейм да бир сөздө токто турам. Сен азыр чакырасың, аялың ордунан турбай экен, ошону сезип көрөлү. Анда эмесе Самат аялыңды чакырып жатат. Qатын aka. Turmadı o da qana. Mana keleydi. Kelmeysiz mi canım? Qатын aka dedi. Qатын eze degende жоголуп ketmey ekes. Canım. Samat bir kesene aka. Ukale olsa gerek ha? Ya bu kichine kes. Вообще молодец. Arık qora semiribdi. Ne de yaxshi qora semir. Молодец. Yo'q. Erkek uşundan şükür. Albert Jigit. Albert Jigit'ten üylöngün Samat ayal çakırışta. Kanç çakır koğun? Bir yerde çok mu? Yok, yaşınız sizde kanç ayalınız olsun. Siz oturup durun onda Albert'ce. Albert siz... Конечно, ayalınız yok olsa kol götürüyorsun. Ben iki kolum götürmem mi? Özüm söyleyeyim. Deli oyu. Ayalın olğunda baş. Kana bir jigit var mı? Erkekler. Ayalı menen kelgenler kol götürüp oğulaçı. O вообще çok olup ettim. Kelçeyim arada. Kelçeyim şu yerden. Gel. Молодец. Bak biraz da bana. Atın. Canarbek. Azamatsın. Kana kelinçeğin çakırçı. Pekin. O kayrana. Pekin dedim. Canma kelçi. Bunca korkuyorsunuz da dedim. Pekin. Zıvıllardı mı? Kılıçbek. Atı dağı bölekçe koyup durga. Kılıçbek derçek. Şaydan çoğudan emez kişinesinden korktu. Uçpay dur sen. Çakırıştı üylöngüle. Kampır çık. Çıkmaya kan aytmaya kampır dilayt. Kana kan. Вообще kaya hocam da. Kaşı молодец. Молодец. Üçünü çıktı. Ata balasına. Endi çakırgandan keyin nege çakırdık sizlerdi? Mындай sözgө salıp köröylü, mындай süйлöşüp köröylü degende eyleçi. Atınız kim sizden? Aygerim. Şu Kılıçbek'te Kırgızdın tamaklarından 5 tamak menen erkeletip görüngçü bu misali. Borsoğum menindi. Menindi koşunuz sözsüz yok. Misali atalan menindi. 5 tamak menen erkeletip görüngçü suranıçın 5 yola. Anda mesela Aygerim Kılıçbek'ti 5 Kırgızdın unutluk tamağı menen erkeletip jatat. Birincisi. Borsoğum menin. Kakıras borsoqta kıyqırından çıkan. Gülçötayım menin. Çüşparam menin. Ona конечно sen çüşparam menin. Aytpay turgula, aytkan jеңesi olsun ilayim. Tamak bilmeyiz mi? Tamak aytıyor. Aşım menin dedi koca. 5'incisi. Çocuğum menin. Uy! Çocuğum. Yani çocuğum gelsin. Молодец. Gerçekten. Atı gittiğin Canarbek. Buna Cavuşpay turuz. Niye mi körgende oluyor? 5 tamak menen ha? 5 tamak emin. Narxını qaytalagan. Uşunçala tamak biletken. Atınız kim? Feruza Canarbek'te erkeletip jatat.
Birinci tamak. Lağmanım menin. Bunca çoylasın ki. Beş parmağım. Beş parmağın senin. Kattamam beni. Kattı. Kaka ne işte kattama. Samsam beni. Niye? Abi dur samsan senin. Daşıragım beni. İyi ama. Daşıragın. Olabilirsin normal. Yürüp be sen. Bunlar tamakla erkiletti. Maşinenin zapçasını erkiletesin. Lan maşinenin zapçasını bilesin diyemem. Aynı. Aynı kıldırak sildirek. Sigaret büyük degende. 5 maşinenin zapçasını. Siz uçpay turumuz. Aytpay turayla oyun kızık boş için. Anda mesela samatta maşinenin zapçasları bilen erkilet tutat. Mesela döngülüğüm menin der. Kayfı üşüğümü. Kolça koyuz kerkem lan. Canım benim. Yok, maşinenin zapçası benim. Aynegim benim. Aynegim benim. Karavay tursa. Nara o ya karam. Farım benim. Farın senin. Rolüm benim. Rolün senin. Balonum. Balonun senin. Akımdatör. Akümülatörü benim. Kolça. Hoşça bana ne kızararsın? Köpten beri aytılak bile. Aha mayli buna ne olacak kelgiler birinci. Sen Kılıçbek Berke, sen kocacağısın. Bercaka buna çık buna üstüne. Çıkar sen tuflin 3 stolun akçası çık. Çıkar Kılıçbek. Elini karab dur. Sen kocacağısın. Zoğunun başındasın. O tekelerge mıltıktısın. Sonra onda. Aktör usta. Kim kinonu жақсы атқарса, өкіл боласың ең чоң белегін алады. Сөйлештік, о, текелерді қарап тұрасың. Отыр, сен Зулайқа, ол қожажаш. Зулайқа келеді дегенде, жүгіріп келесің, айланайын қожажаш, текелерді атпачы деп, конкретный да кинода қылып. Сіз айтасыз, еми шыққанымдан кейін атамда деп тұрып, 3 жыл атасы, бадаң, будың деп атасы. Siz aytасыз, андан көрі жерге түш, билейбіз. Мына билейсіздер, сөйлешіп алдыға. Оқшаш тұрып билешке әрекет қыласыз. Айланайын қожажаш текелерді атпачы, атайын шыққандан кейін атам даңдың, жерге түш билейсіз. Зулайқа келеді атқол жатырасыз. Aylanayın kocacan şartbaşı tekelerdi. Тоқтап тұрыңыз. Актриса ома ғой. Неге жүгір шыққанда ең аты шықпайды да бұл текелерді. Бам! Тұр! Бам! Қожа жашпек тауы. Жерге түшіңіз билейлі. Билетіген қожа тұрасыз, маэстро. Қанды билетіген қожа жашпек. Қожа тұрасыз. Tövbe ettiğinizde koca koyarız, koca yaşmayan Zulayqa. Koca yaşmayınca çok etken. Hayal şunday oladı da. Ekінші konkursantımız Qo'shina elden kelgan Mahamajon. Жүріңіз, siz ma'lum to'rga kelasiz. To'rga kelasiz. Sizga birinchi so'z atqarishga harakat qilasiz. Voy dadasi deysiz. Voy dadasi deganda siz nima oldi ayasi deysiz. Tushundingizmi? Bitta raqsga tushayli deysiz. Anam ketaveradi anam muzika suylashib oldiga, bunday konkretni kinoda voy dadasi. Voy nima bo'ldi ayasi?
Bitti aksa şey. Maestro, Kolcos, kana gittik. Kolcos. Gitti. Yeah. Hop, hop, hop. Ya bolda nege de kaşık ararat dese o şakamanda mesajı. Ama sındırıverdin he bir anı. Taklap taşadın mı? Samat, hazır bir yerden müzik çıkat da Han keletat degenler, o narcaktan gelsen. Sen Sultan Süleyman'sın. O narcakta turup duruyor. Han keletat degenler. Hoş olacak mene hanga okşa basasın. Emi köp memleketlerdi jenge uruş görür, arıqtap ketsin de onu düşünüyorum. Onun üstüge 186 ayalım var. Han keletat degende kelip kırım ol jerge oturasın dağı. Maga Xuremdi çakırgıla deyist. Xurem de baya kinonu körmösün. Xurem mınanday jene şipang fipang dem da. Oğutturunuz sizin sözümüz. Çakırtıpsız hükümdarım dep koluna 3 yolu övesiz. Жүгіріп келесті шақыртыпсыз өкімдарым деп тұрып қолына 3 жол өвес. Үйде ешкім жоқ екен, тұрыңыз билейміз дейсіз. Бұл хан да жер жүзіне басқан ханы. Сіз Xuremді шақырдыңыз, сен қандай болып басасыз деп білмейді. Хан келеді, Sultan Süleyman келеді. Қарап отырмыз енді, хан міне қарап отырмыз. Охо! Рахмат. Mağa Xurem çakırıp oğulancı. Çakırıp oğulancı deyip buday. Pardon. Mağa Xuremdi çakırıp. 180 cömedim maestro. Şifan. Bunda maestro. Zorga tiygensiz. Çakırıp sizden bir padruşkasını körgende yok ulan. Ökümlerim çakırıp. Kolum. Koca burası kolum. Үйде ешкім жоқ мен биле еткен қорқақ тұрағыз қараңызшы маэстро. Анам да биле маэстро. Чактыр. Өкімдар биле еткен. Oldu han, aynıdınız olsunuz. Han aynıganda çaman bulatmadı. Ona gördünüzler, öte jetkirerlik, aktör aktrisa ayıldan çıgat degen rasta. Emi kolga salabız. Kol çapkısı kelген kol çapпай tursa, el taraza, el sinçi olsun dağı belek bölüşke hareket kılabız. Her bir kampanyanı aytkanda kol çavuşka hareket kılabız. Anda mese, koca jaşka kol çavlar. Var 65%. Korkmağız. Jetmey kalan turganlar var buna. Mahamacan akıya kontroller. Nechesi bu? 110 mu ya ha? 110, ona ne? Sultan Süleyman'a koça pulaçın. Bundayla olup kaldı. En üçüncü mestağızdı. Bizden Kılıçbek'in komandasına şatırata bir kol çabuk koydular. İkinci mestağını
Sultan Süleyman'ın komandasına kol çalыңыздар. Ең бара беріңіздер, сіздер барыңыздар болды. Ең башқы белек өкіл баласының белегі екен. Сәл ешім қарай түсті да. Сақташы оған столды бер тұрыңызшы. Ке оğlum бер тұршы. Мыналар киноны жаман сонын ойнайды екен да. Атыңыз кім дедіңіз? Феруза, отырсаң сен. Сен емі құрбан янда қаласың. Sen cana oğlan aldığını cana. Cana. Sen Alimbek datqasın. Narcaqa kete ver. Kete ver. Alimbek datqa keleta degende attı çağıp bilesin. Ne diye bilesin da aylanayın kurmancan alacık datladım deysin. Söyleştik ha? Siz aytasın. Sen deydi atqağa 3 ayalda ruhsat da koysun. Oşan ele söz. Siz kurmancanısınız. Yine siz tayırdan turunuz. Alimbek datqa gele bak. Aksa. Kurmancan alacıkta atladım. Kasa. Sen neydi hakkı 3 ayağı? Kol çapazlar bana hakkı ruhsatları verdim. Kol çapaz. Birinci mesra. Buna şöyle uğrayalım. Kaçlarınıza. Buna Caner ruhsatları verdik ha, 3'te ga, 4 takıl olmalı. Yeme, buna ne oldu da? Artınan ele jarış жүргізөлі. Janakı çineli aytağız koyaq 100 somun bolmuşa 100 dosun bolsun degende bir makalga tayanağızda. Жора-жолдош, ordumuzlardan bir turup koysanızlar dostlar. Sponsor oldu da bir kolçağı koysanızlar. Maestra bir muğuzla koysanızlar. Dostlar dedim neyde gelmine Uçurumdu dost benim Rahmat Bizden çöntağızda kurup yakça saldı dağı bir jarış жүргізіп beriklerden suranıp kaldı Jorolarının atından andamese Men çakırgan at atalgan adamlar çıkıp koysanızlar bir jarış жүргізөz Kurup yakçanı bölüşöz Kılıç Degen jigit bolsa kelip koysun. Akemi, Kılıç, Samara, Lira, Ömür degenler var eken. Korkak koyuzlar, kelingizler, kelingizler, at atalgan adamlar kelingizler. Ömür, Lira, Samara, Kılıç degenler kelip koyuzlar. Kana? Oşonday at atalganlar olsa kelip. 73, Aksakal ekesi, bölcek kelingіз siz kapitan komanda olmasın. İkinci komanda. At atalganlar çıkasılar. Intımақ, Gülzana, Jayna, Kanibek degenler. Kana mesela kol çağını koştasına kelingizler. Intımақ, Gülzana, Jayna, jana Kanibek degenler. Kol çağı koyыңыздар, kelingizler. Kanibek, kapitan komanda kol çağı koyыңыздар. Kılıçbek Kametbes Ecike olatken olacaktan kapitan. Ecike kelingіз siz. Kelingіз. Samarece kimsin? Siz Aksakal kes. Eki komanda, Bulcak komandanın adı 2015 deb atalan. Bul komanda Diskoteka 80 deb atalan. Жарыш мондай болот. Капитандарга барганда биздин командадан могу бийлейт деп 2-2ден тоёбуздагы бийлеттирип жарыштырабыз. Очко жыйнайбыз. Очко 4-4та 3-2-ге, 3-1-ге, 4-0-ге утқан команда ең чоң сыйлыққа жетишет, акчанын көбүрөөгүн ошол командага сүйлөшүп алдыга. Каныбек, командаң даярбы? Анда эмесе сиздин командаңыздан ким чыгат? Жок, капитан акыры чыгат. Ынтымакка колчоп коюңуздар, ынтымак кел, могул жерге келсең. Могул жерге туруп турсаң сен. Самаража сиздин командаңыздан ким чыгат буга? Ака? Аялдардан чыгарар эле. Лира жигерси могул жерде туруңуз, сиз могул жерде бет маңдай турасыздар дагы. Бирок
DJ qanday muzika qo'yarini bilmayman. O'zbekcha qo'yov, negrcha qo'yov, qanday ekan bilmayman. O'xshashtirib biylashga harakat qilamiz. Ochko jinaymiz. Nima deydi? Qarbilar xalqni biylayoladi. Так что, а? Так что, а? Bu nормально. Sen aytib chepengde bilyapti, bilay olmaymi deb chiqdi. Короче, men bekam qarmaysiz. Anda mesela Qirg'iz yerinde 200 biy jarışının 199'unu o'tgan Fedor Emelianenko'ning ejesinin padrushkasini zingdisi Pakilichku убийца. Qaltashdan убийца. Ey, неважно. Маэстро, да, katta. Çoğarakla. Ordularda turla. Молодец. Нормально oldu. Endi komandanın aytganda qo'l chavamiz ochko jinaymiz. Сөйлешіп алдық, а? Qo'l chavashga harakat qilamiz. Diskoteka 80-га qo'l chavlar. Öyle turadi cho'ngashtanlar ekan. Nu var biroqchi. 50% var. 2015'ga qo'l chavlar. Qani komandan bir ochko jinoydi. 1-0 seviyada faqat period. Keyingi o'yinda jarishga chiqadigan qaysi o'yinchimiz? Atınız kim? Gülzat, keliniz. Sizden buna aka o'xshaydi, ha? Atınız? Kim? Ömürbek ekan. Demedik, bayağı çakır olsa bana kızaydı, bana şu kişi tüssünçü deydi. Nege desem, tompayıp durad, bileği almasa da kerek tişörü yemeseken de otur. Tak işte, ha, bırak. Senin dağa neme deydi? Malaka soska o deydi. Südülep salgın, ha? Короче, Kırgız yerinde 300 biyden utup çıkan Kiliçkası Dragon. Дракон. Seninki ey неважно, маэстро! Göster. Ököyüңді бийлегендер о, сырттан қарап тұрып, біз шыққанда чорт возьмиде көз күйіп атады. Ені қолға саламыз, пока бүрнелелі ғой. Әрекет қылайлы. Дискотека 80-ді қол жалар! Базар жоқ бірақ 110 бар ғой. 2015-ке! Yok, tekrar koşum kaldı. Kolçağa düş olman için bir paga. Ben tartkanım yok. Kalbe kiyink oyuncum. Atınız kim? Cipar acıkıyoruz. Gelin sahip. Gelin kıkıracak ha. Başlayacak esanmaz. Bunda kelip dursanız. Beni görecek esiniz. Sizde uşakta o da. Так что, endi bizde çok yaşta koldoyuz da. Қолдайбыз. Бұл молодежь. Бұларға теңелбеш керек. Көрсетіш керек. Болған нәрсені мұны чарчып, қолды арчып салып, бұл мүмкін болса жердегі. Қолдайбыз ба? Маэстро!
Rahmat. Rahmat. Ne bozora başladınız. Göreleksin bundaydı. Oyatta bratlar duruverdi, çortuvayız bir de. Normalde. Kapitanı, davay. Keliniz бұл жаққа siz, Қалибек, нар жақта тұрып. Қолға салуға, скапқа келтіреріз. Қылыш менен жыпар айымға қолға саламыз. Пока bir de тұрау. Тұрылам. Дискотека 80-х, қол жаулар. 75% var Murat. 2015'ke қол жаулар. Bileyim bugün kuzan var, kokuyam okuyucu var. 2-1 olup kaldı Қалибек. Emi atayın жинаған açkonu için çok kılıp koyuşu mümkün da. Mesela Samara ayım udup koyuşu da mümkün ha. Medetsizlikçe karra bile alaydı. Takıştı ha? Takıştı. Senin bilemek söz de etti. Suluğulu görümünün sen onu malağız olsun dedi. Ha? Takıştı ama oynatan. Kırgız yerinde mis Kırgızstan bolğan işemeseňer koygular, okugular, internetde açıklar. 300 jolu jarıştın 299'unu uutkan janakı Pavetkin degen boksör var eken, oşonun ayağının dosunun ejesi eken. Nakaragılaçı, Pakilichka Kobra. Ey важно, маэстро! Anda bilet var. Sen Samara çökesiz. Nemedet, Қалибек айтат. Medet 80 жылқыға билеп мындай өзүнүн мотивинде биледи бир молодежный да бизге кой бергилерген чачынын жумамын дейт. Булчу. Келиңиз Самара же молодежный да көрсөтүп коюңуз эле. Эй, мынандай билейт, булар о пактада билей берипчи буларчы. Маэстро! Rahmat. Вообще, Самара же, вообще, я вообще моргеден, я в шоке. Вообще, дамы, господа деген, вообще, жүрегін жұлып алды. Эми мондай, эми жиынтық то чейреге келді. Бұлардың ачкасы өліп кетсін, бұларды құдағы. Қол чаумен екі команданы ұтышқа әрекет қылауыз. Қол чауын молодежден бастайлы. Онда свар қыласың. Жоқ, азыр ілі білінет сен свар қылап. Сені қол чауын мұшығап тоған жүруе қылатасың. Қырат тұрғын. Чаппай қойдан ақтарып отырасың. 2015-ке қол чаулар! Қиқырып бақырып ойнен 90% байлы қойшы. Кішіне мұндай қырғыз атқа мінгенден bir yaşlı yerine oturuzda duralım. Diskoteka 80-х! Қалмай береміз қолға. Мынау ақшаны аласыздар, телефоныңыздарға саласыздар, той қылып қалған болсаңыздар, маған ғана çalasыздар. Қол çalып, екі командаға тәуіп.
жоқ. Қол шапыңыздар. Енді қадірлі қонақтар, ақша бірінші орыннан шығады, екіншісі жүректен шығады, үшіншісі чөнтіктен шығады деп қойды. Жолдаш орныңыздардан тұрып қойсыздар, қол шапыңыздар, маэстро. Рахмат, жолдаш. Чоң рахмат сіздерге. Кейінгі құда сөздеріңізге айтасыз, қандай дейсіз, шынақы екі жаман тоғдан қуалашып түссе, екі жақшы тоғдан құдалашып түседі екен. Дос 100 жылдық болса, құда 1000 жылдық болады екен деп қойды. Bir жаманға, bir жаман қосылса, bir жақшы қосылса, өріс болады екен деп, құда сөп адамдарымыз бар екен. Тарақ айтқанда Гүлзина жеке, Еркин, келіншегі Нұрия, Олық, Рахат, Тыныштық, Зымырат, Тұрлау қотама? Сыдық, Назгүл, Динар, Хылым, Нұрали, Динара, настоящий Валерия деп қол шаштық қой. Қол шаштық, құда сөті. Сөз сыйлу қонақтарымызда. Қол шабыңыз қана маған әдеби көтеріп тойып келеді. Құтқанға кетіңіздер барлығыздар. Темир, Бөжар. Бүгін ушинтип ушунча адамдын башын бириктирип, дастархандардан дамсыз кызып, баарыбызды ушу тааныштырып, табыштырып аткан силер болтасыңар. Дастархандар дайыма тырышыптарга жайылсын. Аман болгула, тынч болгула. Бала чакаңарды күнү үчүн көрүп, агыл эчегиңин башыңардан түшпөгөн, ак калпагыңар башыңардан түшпөгөн, албыйган абышка болуп балкайбаган байычы болуп жүргөн. Эки кичинекей балдар жана башка балдарыңар ошо баардын өмүрлөрүн берсин, ак денеси менен берсин, өз ырыскысы менен берсин. Алла Таала эч качан ырыскынан кем болбасын. Екі тойымыз болсын, адамның өмірі болсын, адамның өмірі болсын, адамның қасында сол іштеріңізге егін, çoğu akşamı aylarda oturan toyumuz bolsun. Assalamu alaikum toygun mehmonlari, Temirbek, Ro'ja, to'ylar to'g'ri bo'lsin. Millatni mo'l bilan uzatib, yengil chevirib o'rganib, to'ylar yanaversin. Agar shunday qilib shunday joyga kelaveradi. Hurmatli bugungi to'yning bugunlari janobi aytilib ketgan aldıq so'zlarga qo'shilamiz. Baribir Temir aka o'sha to'yingiz to'g'rilanaversin. Dadam shu bugun hurmatin ko'rib shu har doim sog'lom bo'lsin. İşleringizga egillik, tuman o'rganib tinchlik. Temir aka, juda ikkovi to'yingizda qo'yilsin. Har doim shu dasturxoningizda chekasizlar yaxshi salomatliklar bo'lsin. Din sog'lig'ingizlar bo'lsin. Yo'llaringizning hurmati, qizlardan xizmat qilasizlar. Азаматсыздар. Қалған сөйлегендер сөз түрде қошылу башқа да айла қалмады дейміз. Қошылабыз да, конечно, жақсы сөздер söyленді. Анда mesela bir şanlı kol çalımızlar менен біздің музыкамыздың қоштаусында белек тапшыру аземіне қол çal тұрасыз. Алған жомарт емес, берген жомарт емес, алған жомарт тапыз. Қош көріпсіздер, рахмат. Уағында алып алған нәрселерді бүгін бергілі. Берелектер болса бүгін беріп қойсаңыздар, Құда қаласа бала шақа чоңайып аттырып береміздер, қойылымыздар. Қош көріпсіздер, азаматсыздар. Сіздердің ұрматыңыздарға да біраздан кейін би жарыстарын жүргізушіге әрекет қыламыз. Сүйлеп бүткендер ешегіл айдан өтті болсын, сүйлейлік қадырлы қонақтарымыз жақалай баштады. Дағы бір қырғыздың бір жақшы мақалы бар, өз ағасыны ағалай албаған, біреуінің үйіне сағалайды деп қойды екен. Әкені көріп үйіне өсет,
ejeni körüp singdösöt deyip, bekter ketip betege ketip bel kaldı, bekter ketip el kaldı degen bir makallarga tayanabыз dagы. Бүгүnkү toyda биздин Темирбек мырзабыздын акелери бар экен. Бекиш, Анарбай, Нурлан, Акназар, Таалай, Жакшы Маанай деп коелу ат аталган конокторубуз болгон болсо, жубайларынын мойнунан жулкулдап дейм да, колдорунан жетелеп, белек печкеги менен жарыш сөзгө чыкпасын. Кол чапкыбыз, акелери. Кадырлуу коноктор, сыйлуу конокторубуз чыкты эми. Бакы жаңылбаган жаак болбойт, үдүрүлбөгөн туяк болбойт дейт. Анда месе сөз биздин сыйлуу конокторубузда бир дем болсун, бир шадырата бир кол чаап койсоңуздар. Конокторубуз атайын атаңыз келишти. Темирбек Ражак, силердин туган кут болсун. Силерге кааларыбыз чынден соолук, узун өмүр. Дайыма ушундай жакшылыктардын үстүндө тууган урук менен, кыз-чар менен тынч болгула, бар болгула. Пайгамбар батасын берсин, бак дөлөтүн берсин, кетпес өмүр кең дөлөт берсин. Бала чыккан күнү үчүн көрүп, дайыма ушундай ойноп күлүп жүрө бергиле, кыздан кызмат көргүлө, уулдан урмат көргүлө, бар болгула. Темирбек, бүгүнкү тоюңузда болмасын экен. Ден соолук, ишиңизде ийгилик, ошол жеңе менен дайым бактылуу болуңуздар. Оğlun urmatın, kızın kızmatın görüp жүрөңүздөр. Ошол өтүп кеткен сөздөрдүн баарына кошулабыз. Сиздерге жакшылык баардыгына. Рахмат. Белекти келинчегиңе өрүп койгон окшойт, муну чыкпай калды. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, атайын көтөрүп келген сый белектерини чын жүрөктөн кабыл кылууга кол чаптырабыз. Кош келипсиздер. Маэстро, кош келипсиздер. Сыртта коноктордагы ичкерге киргиздер, үйдүн ээси бир сый көрсөтүп алайын. Ысык тамагым болуп калыптыр. Тагыраак айтканда шорпо бышып калыптыр, шорпо ичип алышсын деп суранып атат. Ошон үчүн сыйларга да караганча отуралы, алып отуруңуздар. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, ысык шорпо тартылып жатканда, колубузда микрофон турганда жакшы сөздөрдү айтып өтөлү. Эртең ушул апрелдин 16-сында биздин Кыргыздын көрүнүктүү жылдызы ырларыны сүйүп, уккан, көргөн, клиптерден көргөн Ильяс Абдыразаковдун группасы концерт менен келатыптыр. Ошол күнү дагы жалпыңыздар бар, ошол жерде дем алыңыздар, иштеп эле жүрө бербейлер. Көңүлдү бийик көтөрүп, маанайды бийик көтөрүп, концертке барышка да аракет кылыңыздар. Эми кыргыз тойго келгенден кийин жаманчылыкта жакшылыкка отурабы ушул батаны ниетти туура кылып келеткенбиз. Атайын тойго жыйналгандан кийин бир жакшы баяндарды, жакшы сөздөрдү сүйлөшкө дагы аракет кылалы. Ысык тамак, жакшы тамактар турганда бул ниет кылсаң, бата кылып сурансаң, Кудай Таала берет деген дагы сөзүбүзгө чын мындай таяналы дагы бир мусулман өлкөлөрүндө Абдусалим деген бир аябай каттуу дарыгер чыгыптыр. Аябай профессор, академиккен. Бир күнү айтыптыр, кошуна бир мусулман өлкөдө аябай чоң бир больница ачылып жатат. Ошол жерге барып, ошонун ачылышында лента кыркы бериң деп чакырган экен. Жанакы Абдусалим академик аэропортко барса 3 мүнөт самолеттон кеч калып калыптыр. Кийинки самолетко олтурган экен, самолет бузулду кылып, экинчи самолетто да учпай калыптыр. Канти ошол убакытка жетемин деп суранса, ошол жердегилер айттыр, машина менен барыңыз дептир го. Жанакы бир килтеген бир джипке отуруптур дагы, аябай каттуу жүргөн машина менен жолго чыгыптыр. Жолға чыгып бир айылга барганда алай дүлөй болуп машина жүргөнгө дагы бир жол ачылып аптыр дагы, эптеп септеп кетип атса жолда машина бузулуп тур дагы, академик башы булутка жеткен адамыбыз
bir ayılda bir talada жалгыз калыптыр. Жалгыз калыптыр дагы эң четтеги үйгө кириптир шофер экөө. Кирсе bir жалгыз аял экен. Эне экен. Жанакы үйгө кириптир дагы интернет тартабы? Телефонуңар барбы десе, жанакы аял зат айтыптыр. Sen кандай адамсың? Мына бүгүн калтырап, тишиңе тийбей олтурат, ысык чай турат, ысык тамак турат, же дагы ысык оронуп төркү үйгө кир дагы дем алгыла дептир аял. Bir маалда жанакылар аркы үйдө жатса, берки үйдө бечара эне төшөктө жаткан bir жаш баласынын жанында отуруп алып, Кудай Таалага зар какшап тилек кылып атат экен. Ey Кудай Таала, шул баламдын жалгызымдын жаныны аман кыла көр. Айыгып кетсин шул оолум деп ниет кылат экен. Ошол маалда bir маалда Абдусалем академик ордунан туруп дагы эне жанатан бери сиздин датыңызды уктук. Эмне болгон дат десе шул оолум төрөлгөндө ушундай монжу төрөлдү. Буну bir гана мусулман өлкөсүндө Абдусалем деген профессор, академик гана дарылайт экен деп жанакы энебиз айтса, ошондо жанакы профессор ордунан туруп дагы ушуну менен атеист болсом дагы Алла Тааланын барына ишендим. Алхамдулилла, алхамдулилла, алхамдулилла деп үч жолу айтып дагы. Эне дептир, сиздин Кудайга дат кылган батаңыз, сиздин тилегиңиз биринчи жолу самолетко убакытты алып учуп кетти. Экинчи тилегиңиз самолетту бузду дептир. Үчүнчү тилегиңиз күркүрөтүп, күндү жадырып, жолду жапты. Төртүнчү батаңыз тилегиңиз, балаңыз үчүн кылган ниетиңиз машинени бузуп, астыңызга алып келди. Дептир да ордунан туруп, колунда болгон инструментини алып, жанакы баланы дарылап, bir ай ошол жерде жатып, ошол чет өлкөдө bir больница төлөгөн талан миллион долларды ошол үй бүлөгө которуптур. Бул айткан нерсем илгери 40 жылда кесе, азыр 40 мүнөттө келет экен. Эгерде адамга жакшылык кылсаң, кайтпаса Кудай Тааладан кайтат экен. Кол чаап коебуз. Динибиз мусулман, динибиз ислам, өзүбүз мусулман болду деген. Кош келипсиздер. Ошол тамак келип калганда бир жарыш жүргүзөлү. Музыканы укканча угадай мелодия орусчасы. Кимде ким ошол музыканы кайсылы, кимдин ыры дегенди айткан болсо, белектерибизге жетишке аракет кылат. 4 гана нота коюшка аракет кылабыз. Маэстро биринчи ырыбыз. Келеңиз, келсеңиз. Келеміз, жоқ, келеміз. Доскен. Келеміз. Кимдин ыры биринчи? Кайсы ыры? İzdeyimse. Bir куплет. Тура. Да, тайчкана кантип эле темасыны биле, кимдин ыры экенин билебиз дагы. Bir куплет төгүң, мен белекти даярдап турайын. Кол чабабыз. İzdeyim seni arasından elberdin en bir koz gülzarından cerlerdin sen alamga izletüge caralsam men alamga
Dayım seni izde üçün gelgemin. Kol şapkası maestro. Çineli oşalır bakan koyas. İzdim seni Kol şapkası Azamat. Azamat sen. Atanar da bilesinger da. En başka birisinin atası çıkıp karşımın. İkinci melodiyaga kulak türüyoruz. Kol götürüp cevap vermeyin maestro. Özünüz arman. Kaysın? Kas. Daniel'e koçak ola. Kimdiki? Kimdiki dedim. O kimdindir? Adaşlar. Yok. Koçak ola karındaşına verecek gel koz. Koçak koz. Tokan eşbay küydüm çok dedi. Bir bilen. Küydümdür. Büyüdüm bir kanlar büyüdüm çok. Koçak koz. Küydüm çok. Yaxşı ağız. Ağız. Benim atayım bilgendeki bir küpüle tırda kuyruğuna bilmesen ele küydüm diye versen el düşünmem. Üçüncü kompozisyonuz maestro. Keliniz Ecika, kol çabuk koyunuz. Kol çabuk koyunuz, törde oturgan Ecika özken nasıl kaldı. Ağaççık keliniz, kele veriniz. İş var deyim de siz bilin, kanda iş olsun, kele veriniz. Kol çabuk koyunuz Ecika özken. Kıydırıp kaldım, asan. Atınız. Dilbar Ecika, kimdinleri? Kaysıları? Unçukmay turağız, unçukmay turağız, özüne sұрау. Maestro, 5 nota koyuyoruz. Oğul turağız, yok. Küydüm çok emas bu. Kayra küye veririz. Kaysıları ışıldı? Kim aytkan şirek? Baskanızın başkaları emas, verecek kele veriyorsun. Kaysılar teması var deyim ördüm. Gülden arzu. Gülden gülge arzu aytıp aşıgat dedi. Kolçağa koyunuzlar bir küpüler. Akçeyen mi belek alıp getireyim? Vataya ilgili otarım sizge. Var arabın bir gana sencik Acılarım gözlerine Bakıkınday bir Sayın seni istep. Başkalarının başkalarına kızganım. Başka bizim başkalarına. Kolçağa koyuyoruz, kolçağa koyuyoruz. Kimden kızganıp жүрөз? Bilmem. Başkanızın başkalardan kızganıp dep жүрөz келеш. Kelingizler, tamak kelip atat. Alып oturunguzlar, жақсы сөздөр сүйлөп oturunguzlar. Toyдун эң сыйлуу коноктору ушул Темирбекти барчылыкта, жокчулукта жанында дайыма өгөп тирек болуп жүргөн, жакшы көргөн достору бар экен. Бул сигарет чеккен 4кө бөлүнөт деп коет го. Атып чегер, сатып чегер, катып чегер, жатып чегер болот экен. Сатып чегер, сатып алып чегет экен дагы, атып чегер деген бирөөдөн сурап чегет экен. Катып чегер эч кимге бербей чегет экен бекитип алып. Жатып чегер үйүнө барганда бир үстүк чегип коюп жатып алат экен. Достун дагы 3 түрү болот экен. Атала дос, тала дос, анан аял дос деп коет экен. Аял дос деген аялдары менен дос болгондор менен достошуп кеткендер бар экен. Ушулай тала дос, атала дос, айыл дос, тала, аял дос ушулай жора жолдош отурат экен. Досу көптү жоолбайт, акчасы көптү доолбайт деген бир макалга таянабыз дагы. Болот, Андабек, Таалай, Толкун, дагы бир Толкун, Токкош, Самат, Алмаз, Бакыт, Кубат, Кылычбек,
Aknazar Binazar devirdim o. Jora joldoşuna ayaşları menen koşa koldup, ortaga çakırabız maestro. Mına dost, karagılaç. 100 somum olmuşa 100 dosum bolsun deydi. Mına çoğun kişine de bir tala yerinde jüretkenmiz, bir-birimizde kaldırlar, boğarlar, talalar, sırdaş dostlarken aksağalınızlar var da toşuna. Aknazar? Siz? Oksağal, maladez. Köçök tağıldıydan başlamak koydum, tamaşa. Yani energiçli kişiler kişine oladı. Ne yapmak bakın? Orusça aytkanday temperament deydi koyuyor şunda. Lenin, Bruce Lee, Kılıç Aka, şunday da koy, tamaşa. Kanda mesela söz, Jora joldoşlarına bir şadırada bir kol çağıp koysanızlar, dostumuz olsun daima. Temurka Gürazer şu işlerden tapkan kızına baktılı olsun. En sıymaklı kızlardan olsun, en imanlı kızlardan olup şu kızın en çırıklı kızlardan olsun. Onun imanlı olsun, bardan çırıklı özün ördü. Ulunardağı en imanlı sıymaklı olsun. Özün ördü. Baktılı olla, bala çıksanların densolun versin. Var olgula, bay olgula, imanlı olgula, densolun versin. Mına bayatan bir aябай жақсы сөздер айтылды. Ошо жақсы кабыл этилген сөздөр Кудайым кабыл кылсын. Сонун бирге Темир Gürazer силердин ошо өткөрүп аткан той улансын, ошо бала жакынлардын убайын көргүлө, дайым бар болгула, ошо канча ел келсе, ошо жок кут келсин үйүңөргө. Şu balların oyun kızların kızmatın görgülü. Şu toyga gelgen meymunlar sizlerge de işlerinizlerge iyi gelek. Daima şu toylarda жүрөңүздөр. Şu mendegen бакыт сүйлөп койсун. Ne demek? Temir, Gürazer sizlerge birinчиден бес окуп калайын. Экинчиден şu alga bilgiler bir nasip etsin. Şu uldan urmak, kızlarınız maktılıp koşulduğun vuruyla kız vergiler. Her daim sizlerin eşinin karşı dost olmakız. Şu meymanlar bugün Günökör, Gürazer, menen Temir. Ne deyiz dostu? Şu kızımızın ömrü uzun olsun. Şu bugün uğurluğuzun sünnet doygut bolsun. Şunca el çakırıp batalağızda odasına sizlerge işinlerge ilgilik dost baktılı olgular, esen bolgular. Şu Kırgız'dan aldığın kıcıklar olup jörler. Assalamu alaikum meymanlar. Toy esi. Баягы орыстарда сөз барга, у мужчин рождаются дочки, а у настоящих мужчин рождаются сыновья, а у настоящих мужиков рождаются дочки. Şu kızının ömrün versin dost, baktısın versin, boşan tapkan ekin orada ömrün ömrü baktısın versin. Anan şunca eldi çoğultup oturgan sizlerge baraka payıza, жақсы адам досқа бай дейді ғой. Шунша адамды біріктіріп отырған сен туғандарыңа тыншылық, жақындарың менен талашқаның сый болсын дос. Әрдайым сыйырматын сүйлеп жүреді. Қалғанын тоқада бай. Той olası da şu toyun üstüne жүрөбүз. Temir olsun, ayaşım, oynar kutlu olsun. Abdullah gelecekte keng olup, dünyada ömürken baktılı jigitlerden olsun. Kızına ömürlü olsun, imanlı olsun. Dünyada tumak. Sizlerge kalan. Toyda topsuzkan. Kulluya baştan olsun.
Той біздің қыздарымыздың алдарымызда денсаулық, ұзын өмір қалаймыз. Oyunlar, бүгін Темірмен Бажар шuna той қылыппен, оларға дайым қаншылық, тоқшылық, дайым тойнап той қылған өресін, мұнан да отызын көп өнерсін. Құтымалдық тәсіңірін олай. Өзге айтмақшы, айталық достар бар бірінде, кәмерде тойымыз той қылғансын, тоймақшы болсын. Жаңын тойлығын дәрістеніп, өзіміздің болсын, жаңын болсын, 5 күн олар бет болсын. Темир Бажар бүгінгі сүннет той, жиынтек тойға құт болсын, тойға той болғансын. Қырғыздар атын елінің бірінші, екінші милletтеріне қаратасыңар мына үйіңізді өшір басыр балалы шақалы болып, анан оларды сүннет той қылып, қаласа шу атаның атқарған милletтеріне қарап келіп тасыңар. Şu юбилейге бактылуу калайбыз. Андан дагы көбөйүп, жакшы жашоону ушундай жакшы ата сокон үстүндө досторуңарды, туугандарыңарды чогултуп, ар дайым ушундай тойдун үстүндө жүргүлө. Дагы мындан аркы көп милдеттериңер бар, Кудай кааласа, дагы көп чоң тойлорду өткөрөсүңөр. Ошолордун баардык тоюнда чекесинде досторуңар болсун, туугандарыңар болсун. Ушул тойга болсун. Бактылуу болсуңар. Урматтуу Темир Бажар бүгүнкү болсун. Ушул кызыбыз Аиданын жашоосу, ардыңын өмүрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, башка бир туугандарың менен сиздердин пешенеңердин аман эсен бактылуу болуп чоңоюп жүрсүн. Ошондой эле дайыма досторуңардын арасында, туугандарың арасында да өзүңөрдөр аман эсен, ден соолукта болуп, тууганын ашып жүрөгүңөрдө жүрүп жана тоюңар той болгонсун, жакшылыктар боло берсин. Эми кадырлуу коноктор, нар жагыраак чыгып турсаңар, Темир экөөң мына стол жагыракка. Армияга барганбызда туура бар элек турбаса эми мына кыздар бар. Направо дегенде оңго бурулабыз да, мындай эле сүйлөштүк, достор экенде направо, оңго бурулдук. Бар, кыздар да бурулгула. Мына катар менен жүрөбүз. Маэстро, кеттик. Кол жаап турабыз, жолдоштун белегин алабыз. Жоролордун атынан тепене билейбиз азыр. Ага, неге отуруп алдыңар, Толкунбек? Чыкты силер. Бакыттын атынан эгер биринчи музыка. Өзүнүн, менин атыман, Жоро Жолдош, барыбыз. Жакшы билгендерге да беребиз, жетишерлик, берек алышка аракет кылабыз. Жоро Жолдошуну колдоп, ортого чыгабыз, чоң кишине дебейбиз. Бүгүн бийлебей, кайсыл жерде бийлейбиз деген сөздөргө таянабыз дагы. Hoş gelipsiniz Ayaşlar, dostlar, Cengekil. Bir yaşık kanyak, yetek setken. Burada bize kadırlı konaklar 2015, 2016, 2014 yılları Ayavay moda olgan Gülcügül Satıbek'ten Karakaş degenleri menen ortalığı açalıdağı andan keyin kulüpnyaklar götürüyoruz. Maestro, kim bilemegen? Ya koy. Til жоқ nerede? Til жоқ. Maestro, ket kanavesi, Çalkıbi, Temiri orta oturgul askerda bilesler.
bizga 300 rubl alıp geldiler. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5 degendir var. Altışarım bolup gitti sağladım. Kıtırıp avrup gitti ayağım. Haydi gelin bilmeydi gelmeyemem. Kendimi yapmışsınız paralı. Altışarım şehtişarım sevdişarım doluşarım masam zor. Kumkumun sen gelmedin bana çok. Altışarım şehtişarım sevdişarım doluşarım masam zor. Kumkumun sen gelmedin bana çok. Burayla Caner seni konumda sıdı, kuda buzdu. Kazak'tan can geldi Bagdat'tan toyuna baralvadım degen ürü var eken. Anda mesela bizge 400 rubl alıp verdi. Maestra geldi. Hani mesela kolunu mutlu koşup ödelimini etmişiz. Te llama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera. Ay, 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 tú no ves, ay mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna. Papito, mi alma, te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma, papito, papito, mi alma, te ama. Dos palabras de mi corazón, corazón, corazón.
papito, 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 dame, dame, dame tu alma. Chocolata, chocolata, mami, 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 mami. Arının tündörü deganlarına bir yapasınızlar. Ömürlü. Janakı keldemek var, ketdemek yok, konok koydan joş deyip sırta konoklara içerge kiringizler. Isık tamaklar dayar olup attır. Jakşı bilegenlerge bölelerinin prizlerini berip koyul dep surandı kılem, ol jerde çimirli biyle attı. Ol joluk salınlar. Karındaş çakır koysanızlar. Kel karındaşım, kol çakır koyunuzlar. Ay azına, sen daha kel koyayım.
Kol çağı koyunuzlar buna. Tağa bölülerinin atından kelip koysanızlar. Sizlerden suranıç. Atınız kim? Tağlaybek. Sizge? Kim? Zeynep. Sögünmen. Evet, tamaşalap koyun. Zeynep gel. Zeynep menen Tağlaybek ayabay sonu biledi bir muzikaga ça. Emi biz bayaqı belek bererge kelgenden içinde 200 tarih düşöt da bürö berse deleçe. Oşan üçün emi Talay mındayda jigitsin da sen, jigitsin. Gordosluk işine mında karmayın da emi jigitsin. Oşan üçün mınday ökөң barıp kayra kelip bilet degende orja ortada bileysizler. Biz kol çağıp turabız, belekтериңерде да турабыз. Маэстро, эң жакшы биледи көчү. Ortaga turasız. Kol çağlar, ortaga kiriş, maestro, kettik. Kan monanda bile torgoyun kaçı. Ana mesela, kol çağız. Köstiyet, fight, köstiyet. Jigitke birinci belek berip koyalım, kol çağıp koyasızlar, eki bölöktün atından bolsa eğingsке bilen kol çağıp koyasızlar. Bölelerin atındağı akça, oşonda öyle, ül bülerin atından çakanırak belek bolsun. Kol çağıp koyasızlar, bilemece ketesizler, maestro. Buna kadırlı konaklar tamak gelikçe daha bir jakşına sözleri söylep ötöylü. Bişkek'tin murdağı atı neden atalgan? Pişpek degen körde tolkun degen jigit kolumdu köterip koy. Tolkun degen jigitingizge pişpek degen üçün belek berip koysunuzlar bu suranın içine. Tolkun degen öyle. Pişpekten keyinki atı ne? Oşoğlu çaçınızı aldırıp koymuş bu. Koça koyasın, koça koyasın. Fırınıza deger için siz barıp durun buna çaçını aldırmanız için çaçınızı rahmatını ala depsiz. Bayandağı direkt soruğa cevap verdingsene közüm pütügürak da görmeye kaldım. Emi janakı Bişbek Firuze demekçi Eleman akam. Emi Eleman akam emes. Bardığınızlar dile bilesizler de janakı Firuze maalda student bolganlar, oşol maalda bulvar darılaganlar, yaşçılık maalını istep kalgan eken kuat şularını bir rıda berseңçi dep suranıp kalgan üçün tamaktın astından tamağınızlar tatlı olsun dem da Firuze'nin bulvarı degen eski yıllarda bir kozgo bereyim. Kol çağıp koysanızlar Firuze'nin bulvarı. Yaşlık geçti saltanatı bulvarı, cayır kışı şairlanıp kul kurdu. Yaşlık geçti saltanatı bulvarı.
başarım Sergeklenip barır jaşka dem bergen Süyü tolgun sulu köçüm bulvarı Sansız ömürü rahatqa bölüngün Sıymık tolgun sulu Alley bulvarı Çok rahmat. Kelingizler kadırlı konuklar, janakı ne dep koyat? Kırgızdın sözünü teologlar, filologlar, arxeologlar, geologlar Ginnes'in kitabına jazdırabız dep attır da. Kaysıl söz dese, boz üydün içinde emni üçün kan koşulgan sözler var. Degen eken kanday sözler dese, birincisi Jurkan, Ustukan, Barskan, Talkan, Kalkan, Dıykan, Çiçkan деген sözler. Emni üçün kelgende şunu iyilik деп atышат eкен. İlayim ушул тилибиз бийик болгон болсо, Кудай калса тарых баскан эл экенбиз. Ginnes'in kitabına жазылып калса, окуп калат экенбиз. Ошон үчүн Устукан тартылып жатат экен. Жакын-жакыныңыздар менен компания алып отурсаңыздар, бөкөл жигиттерибиз дагы адашпасын. Алып отуруңуздар. Жанакы эле олоно сөзүбүз да астынан бирди, артынан бирди дегендей эле ысык тамак элетат. Алып отуруңуздар, сиздер үчүн жакшы музыкаларды коюп турабыз. Музыканы укканча. Besoklar oynap duracağım. Evi жұмыста қантадан ақшасы мынау бағада Kelingizler kadırlı konuklar, toyubuz toy kulansın, tamağızlar tatlı olsun, toyubuz toy kulansın, toy kılgan adam kuvansın deymiz. Janakı akkan sunun ayağı olur, aytılgan sözdün etegi olur deydi. Oynagondun ağzı jakşı dep koyat go. Ошон үчүн ушул кыргыз мусулман болгонубуздан кийин, динибиз ислам болгондон кийин дасторконду бисмиллахир-рахманир-рахим менен түгөткөндө умин Аллах бар менен түгөтөбүз. Ошон үчүн батарына да кулак төшөгөнчө алып отуруңуздар.
jakpasan Amen üçün ayaq nersen oy akbatan Tut nege bol koy çakşı saltı oy saktasan Qarab dursan aksakal bu adamdı Su kuyğanda alqap senin oy balandı Ömürlü ol, kalaylı ol, sadaka eli ulu ol degen söz ol jamandı Жақсы менен бир жүрсөң, жан дүйнөңдөн күй жаратат. Жаман менен бир жүрсөң, жок эле жерден чуу жаратат дейт. Казанга жөлөнсөң көсү жугат, жаманга жөлөнсөң чуусу жугат дейт. Жакшы адамга жөлөнгөн экен. Бүгүнкү тойдой, мына Красноярск жеринде ушул бүгүнкү тойдон чынын айтсам, орусчасын айткандай чын эле рахат, кайф алдым деп койсом да болот да. Себепчи мынау Темирбектей жигитибиз жүрөгү таза окшойт, үй бүлөсүчү көп тойлорду өткөздүк, 30даган дасторкондорду жасап, 10 бош турган күндөрдү көрдүк да. Коноктору келбей калган күндөрдү көрдүк. Жапатырмак келип, дасторкону толо чакырган коноктору келип, чакырылган тизме менен чыгып отурду. Аябай ушул темир менен Буажардын жүрөгү тазалык экенин дагы бир жолу билдирип кетсек болот. Анда эмесе бата берүү менен бүгүнкү тойдун эң аксакалы, кадырлуу биздин сыйлуу коногубуз, тагыраак айтканда ушу Темирбектин абасы, акеси десек дагы болот. Эламан акебизди, ошондой эле Айдын эжекелерибизди бата берүү менен чакырабыз. Бир кол чаап койсоңуздар. Ошондуктан карылардан ой баталы Кандай сонун болор эле деп ойлоп Неге топтолдук деген суроого жооп ушул Абды Вахап менен Аида кызыбыздын жээнтек той сүннөт тоюна келдик эле, бир бата бергени келдик эле дегенди бир жооп айта турган болойлу. Анда эмесе бүгүнкү биздин кечебиздин, бүгүнкү биздин жээнтек той сүннөт тоюбуздун эң аксакалы чыкылдап саат убакыт өткөндөн кийин аксакал болгонубузду дагы билбей калат экенбиз. Ошон үчүн ушул Эламан акабыздан бир билек түрө биринчи эл журтка, жаман журтка, үй бүлөгө бир татынакы кылып бата алайлы, Айдын эжебизди бата алайлы. Андан кийин Темирбектен уулу менен кызына дагы батаны алалы дагы жакшына кылып таркатып, түн бакырдыкы дейт, кала тургандар калып, бийлеп кете тургандарга бут тоспой узатып дегендей, той менен болуп жакшы болду дегендей бир жакшы санааларыбызды, сөздөрүбүздү айтып таркашка аракет кылабыз. Анда эмесе келиңиздер, Эламан акебизден бата алабыз. Кимде ким ушул тойконада дини ислам, өзү мусулман болгон болсо, билек түрө колдорун көтөрүп турсун, көтөргүлө билекти, Кудайым берсин тилекти. Амин. Эламан аксакалыбыздан бата алабыз. Амин. Биринчиден Кыргыз элиндеги ынтымакчылыктын, биримдиктин белгиси болду. Темир менен Буажардын жүрөгү ак экен, тилеген ойлору, силерге болгон максаты, ой тилеги таза экен. Ошон үчүн бүгүнкү той жакшы өттү. Биринчи башындагы отурган столдогулар кара таштыктар, андан кийин ойта, андан кийин достору, андан кийин ким болду стол? Достору, чалма, кара таш, сары бие аралаш. Бөрү, эми мындайча айтканда терек суу, капчыгай. Эми биз илгерки заманда алып келгенде балдар кичине узак сүйлөп коюп, бирок булар силерге тарбия да, мени туура түшүнгүлө. Бул чалмадан өткөндөн кийин мен 0 класстан баштап Ошто окудум. Ошо чалмага чейин автобус каттайт. Адамдар дагы бир чоң цемент бар эле, одо ЗП деген неме бар эле, знак бар эле да. Это значит
Zona pogranichная деген. Демек алай-кул кайерден башталат? Ошо чалмадан кийин башталат. Буйгаң ол берки таздар. Акаң таздар, кыйындар, ошолор баардыгы деле алай кое кирет. Бирок кичине бурулуп кетет. Ошол тар дарасын бойлоп кеткендин баардыгы тууган. Бири-бирине үйлөнө берип, тага жем боло берип, баардык кыргыз ошондой. Эмичи чындыгын айтканда, баардыгыңар кыргыз элинин бүтпөс, түгөнбөс көрөңгөсү коробаган кымызындай болгон эл экениңерди билгиздиңер да. Эмнеге дегенде кыргыз эли дайыма аман болуңуздар. Эми мен сиздерге бата берейин. Биринчиден Кудай Таалам сиздерге өмүр берсин. Өмүрүңүздөргө барака берсин. Экинчиден алган жубайыңыздар менен бактылуу болуңуздар. Өмүрүңүздөрдүн аягына чейин ошол аялыңыздар менен бактылуу болуп, көп бала чакалуу болуңуздар. Ошо бала чаканын үзүрүн көрүңүздөр. Ошо бала чаканга кыргыздын болгон тарбиясын өткөзүп бериңиздер. Ошо менен бирге кыргыз элиндеги ынтымакчылык, биримдик, каада сал бирге болуп, элибизде, журтубузда ынтымакчылык болсун. Биримдик болсун. Туугандар бири-бирине акча үчүн бири-бири менен касташпасын. Элибизде, журтубузда уру-уруга бөлүнбөйлүк. Кыргыз эли бир болгон. Түндүк, түштүк, баткен, саткен, аркы берки болбойлук. Кыргыз эли оор акыбалда турган кездерде дайыма ынтымак болойлу. Бөтөн жерде, бөлөк жерде жүрөбүз, кыйынчылыктан ушу жерге келгенбиз. Бирок ошо менен бирге Кудай Таала бизди ушу жерге алып келди. Бекеринен эмес. Бул биздин жер. Өнүп өскүлө, үйлөрдү салгыла. Арууңар ашып, өркүнүңөр өссүн. Ынтымак болгула. Дайыма Куда сөөктү алыстан туткула. Кыз түшкөн таш. Дайыма ынтымак болгула. Темирбегиниме десоолук бала чакасы менен ушу айда кызыбызга ошо жигиттин чочогуна жакшы бата берели. Ошол дагы жакшы жигит болуп чоңоюп, кызы дагы жакшы жигитке күйөөгө тийсин. Ошолордун өмүрүн, тилегин тилесек, ар бирибиз өз үй бүлөдө тилегибизди тилегенге барабар. Ошондуктан Кудай Таала бизди колдосун, анча-мынча катачылык, кемчилик кетсе Кудай Таалам кечирсин. Өкмөт башчыларына ыйман берсин, жакшы мыйзамдарды чыгарсын, ак үйдө ынтымак болуп, кыргыз эли бузулбай мамлекетибизди сактап, Россия менен бирге ынтымак өнүп өсөлүк. Амин. Аллаху акбар. Биринчи жолу ушуна мындай батаны азамат. Тегеле бул кыргыз элибиз ушул аксакалдарыбыздан эмес, энелерибизден да бата алып көгөргөнбүз да. Канеке энебизден, Чачаке энебизден, Чийирди энебизден, Акыл Карашаш энебизден, Курманжан энебизден, Жаңыл Мырза энебизден бата алган кыргыз дагы бир жол бир энелерибиз бүгүн тойдо эң улуулардын улуусу, сулуулардын сулуусу болуп отуруптур. Айда энебизден бата алабыз. Көтөргүлө билекти, Кудайым берсин тилекти. Амин. Не деймен, ушул Темирбек менен Бажардын тилек туруп той кылган тоюна келгениңиздерге чоң рахмат. Силерге тилерим ушу бактылуу болгула, бардыңар, бар болгула, бай болгула, кыргыздын атын, затын өчүрбөгөн жаштардан болуп, биздин ордубузду баскан ата-эне болуп, сыймыктанган ата-эне болуп жүрө бергиле. Мен ошолорду каалайм. Бажар Темка, ушу тарбиялап чоңойтуп тапкан балдарыңардын муратын көргүлө. Бактылуу болгула, эл журтуңар менен аман болгула, бар болгула, бай болгула. Биздин сыймыктанган укаларынан болуп жүрө бергиле. Аллах бар. Келиңиз, Темирбек келип койсоңуз. Эми мусулманчылыкта ушул атага ушундай ата этилгенде
Bala törülgönde oң kulağına azan ayt, sol kulağına tilavat ayt deyt. Kolundan kelgen bolsa sünnetke oturğuz, tartqınçılık jerde mümkün bolgon bolsa musulman kızına üylöp kalsaң nike okuганга чейин уруксат бар экен. Musulman bolgonubuzdan keyin Abduvahab menen kızыбыз Айдаға дагы ата батасын окуп коелу. Temirbekten daha bir bata oğaylı, oğlu menin kızına kötörgülü bilekti, Kudayım versin tilekti. Amin. Bizden şu hayvanlar barınızlar, hoş gelipsizler. Barınızlara razımın uşunca meni silap gelip bergenizlerge çoğun rahmat. Barınızlara üybülölük, жақсы vakıt alay. Barınızlara aman bolunuzlar, emme tilesеңizdер, ошо tilеңиздер edetіңizdер. Ошону менен ушу oğlum менен kızımı ömürüm versin. Şu eldin kızı, eldin oğlu olup çoğaysun. Şu eldin talamı talaşkan, жақсы kızlardan, жақсы oğullardan olup çoğaysun ha. Gel, Allah akbar. Ele bana dağı bir suranışta. Эми кадырлуу коноктор жанатан бери эми тойду жалгыз эле өзү кылган жок да. Кой сойгон жигиттерибиз бар экен, кой алып келген, кой саткан дегендей кызмат кылган. Мына тегелеп ушу тойкананын кожоюну өзүбүздүн акелерибиз болот, туташ ака кызмат кылган мына жигиттерибиз, келинчектери менен мына ар жака бер жака салат ташып аткан келиндерибиз, халат кийген, салат жасаган ушундай эле чын темир талай деген жигиттер бар экен. Устукандан адашпай, карыны карыдай, жашты жаштай билип устухан бузуп, аш бузуп отурушат. Ошондой эле мына видео тасмага келечекте түшүргөн жигиттерибизге, музыкант жигитибиз Жаныбек ордубуздан туруп коебуз, алаканча айтып турабыз. Орусчасын кылбай, мага деп коят арасынан эле мына ушу кызмат кылгандарга да бир батаңыздарды берип койсоңуздар, көтөргүлө билекти. Алла берсин тилекти. Амин. Kudayım bersin uşu jigitlerge daima elibizge жақшылык tilep, ar daim özlerinin kızmatını kılıp gelip atışat. Şu жылkı soygun, koy soygun, kızmat kılgan jigitlerge daima Kudayım koşkanları bilen teң arıp, köp Kuday Taalam ularga baraka payız berip, uşularga iman berip, köp ынтымакчылык berip, Kuday Taalam ne uşularga Irak kılsa oşan Kudayım versin, uzun ömür versin. Baktılılıktu, iki dünölük baktılılıktu versin. Janibek'e, uşol kuvatka, örkünleri ösüp, Murat degen povur var, Tutaş degen şu kafenin egesi, jana anın Kencebi degen zayıbına, alardın bala şakası kelinine, Akjigit degen balları var. Uşularını dağı özleri köp bala çakalı boluşsun. Uşul dağı belki balların aktı gibi. Oşo köp kızmat kılgan kameraçı jigitke, moydunga, uşuların bardığına Kuday Taalam ömür versin, ömürüne baraka versin, daima ынтымакчылык, чындык Kuday Taalam bergen bardık bakıt alay versin Kudayım. Hiç kanday bir jamançılık görmey uşular konoktordun kelip ketken kadamlarına razı olup şu konoktordagı bardığı biri menen razı olup ынтымакчылыкта Kırgız eli oynap gülüp jüre bersin. Amin. Allah akbar. Kelingizler. Ата сакал жагыбызга бүтүбүз да ушул эл журтка ушул үй бүлөгө батабыз таябайлы. Bir жақшынақай бата беріп тарқашқа арекет қылайлы, кел демек бар, кет демек жоқ деп, қонақ қойдан жош демекші. Көтөргүлө билекти, Кудайым берсин тилекти, жамгыр менен жерге көрсө, бата менен эрке көрөткен. Каректи каптаган тумандан сактасын дагы, каргышы тиер Курандан сактасын. Каргадай кезде койнуңда жатып, как түштө чаккан жылаандан сактасын. Қалыс сөз айтпас чалдардан сақтасын, қатқырып күлген жалғандан сақтасын. Қарыған кезде қашайты бір күн, қарабай кеткен балдардан сақтасын. Бақтылы, аябай бақтылы болсын, ырыс кешікті болсын, күміш бешікті болсын. Еш қачан емгек қайнап тұрсын, мейнет жайнап тұрсын, арғындап кірген судан айқырып кірген жоғдан сақтасын. Илайым Абдувахап менен Айда daima sıylap жүрсүн ата-энени, келерки жылдар насip кылган болсо, Темирбектин үйүнө дагы бир жолу бешик тойго келели. Амин. Аллаху акбар. Хуш келипсиздер, кадырлуу коноктор. Бүгүнкү биздин кечебизде Темирбектин
Уулу Абдылхаптын сүннөт тойында, ошондой эле Айна кызынын жээнтек тойында сиздерге кызмат көрсөткөн, келечекте көгүлтүр тасмага түшүргөн Кейжи студиясынын вице-президенти Мойдун Султановго, ошондой эле сиздерге кызмат көрсөткөн Улукка фотосалонунун вице-президенти Эрланбек мырзага, диджей жигитибиз, музыкант, обончу Жаныбек Калыбаевга, ошондой эле бардыгыңыздарды, башыңыздарды бириктирген Кубат Шариповго рахматыңыздарды айтып кол чаап коюңуздар. Сиздерге кызматыма кош келиптер. Жакшы барыңыздар, саламат болуңуздар. Баягы меники алагет пакетиңе салам кет дейт. Кетем деген адамга бут коспойлу, салам деген адамга түн акырдыгы дейт. Таң атканча бийлейле, ойнойлу, жарыштарды жүргүзөйлү. Сак саламат барыңыздар. Үйдөгү бола чаканы ошолорго салам айтып кош келиптер. Акыркы музыкалар Темирбектин атынан болсун, маэстро. You think I like it?